예수님께서 마태복음 26장 39절에 겟세마네 동산에서 기도하실 때 이렇게 기도했어요. Есүс Матай 26-гийн 33 дугаар ишлэлээр Гетсеман цэрлэг залбирх үедээ ингэж залбирсан. 자, 마태복음 26장 39절입니다. Матай 26-гийн 33. 자, 마태복음 26장 39절 Матай 26-гийн 39 함께 байна. 읽겠습니다. 39-ийг хамтдаа уншийе. Тэр жаахан цааш яваад нүрээрээ унаж аава болж өгвөл надаас энэ аягийг өнгөрүүлээч гэв. Гэвч миний хүслээр биш харин таныхаар болог гэж залбирлаа. 자, 여기에 보시면 예수님께서 기도하는데 십자가에서 죽을 걸 생각하니까 끔찍한 거예요. За Есүс энэ үед залбирсан. Загалмай дээр үхнийг dige бодсон чинь үнэхээр аимшигтай санагдсан байна. 예수님은 우리와 동일한 육체를 가지고 이 세상에 오셨잖아요. Есүс яг бидэнтэй адилхан махбодтойгоор энэ дэлхий дээр бууж ирсэн. 자, 하나님께 기도합니다. Бурхан залбирсан байна. 할 수 있거든 이 잔을 내게서 지나가게 없어서. Болж өгвөл энэ аягийг та надаас өнгөрүүлээч. 자, 할 수 있거든 십자가에 죽지 않고도 하나님의 뜻을 행할 수 있습니까? 그 말이에요. Болж өгвөл загалмай дээр үххгүйгээр Бурхан таны хүслийг биелүүлэх боломжтой юу гэсэн. 그런데 하나님의 뜻은 십자가에서 죽지 않고 온 세상 사람들을 구원할 수가 없어요. Гэхдээ Бурханы хүсэл загалмай дээр үхэхгүйгээр энэ дэлхийн ертөнцийн бүх хүмүүсийн гинүүлийг уучлах боломжгүй. 죄삭은 사막이기 때문에 죄 없는 사람이 대신 죽어줘야 돼요. Нүглийн хөс нь үхэл учраас гэм нүгэлгүй нэгийг заавал өмнөөс нь үхэх ёстой. 예수님은 그렇게 기도했다가 기도를 다시 바꾸죠. Есүс ингэж залбирж байгаа залбирлаа эргүүлээд өөрчилсөн. 내 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 없어서. Миний хүслээр биш эцэг минь та өөрийнхөө хүслээр үлдээрэй. 그 아버지의 원이 뭐예요? Эцгийн хүсэл юу вэ? 온 세상 죄를 짊어지고 십자가에서 속죄제 속건제로 죽는 것이에요. Дэлхийн ертөнцийн бүх нүглийг үрээд загалмай дээр нүглийн дахил нөхөн төлбөрийн дахил болж үхэх. 먼저 우리의 인류의 죄보다도 아버지를 기쁘게 하는 제사가 필요해요. Хүн төрлөختний нүглээс илүүгээр эцгийг аавыгаа баярлуулах дахин чухал. 아버지의 뜻을 행하면은 아버지께 기쁨이 되고 아버지의 뜻을 거절하면은 아버지를 기쁘게 할 수가 없어요. Эцгийнхаа хүслийг биелүүлэх юм бол эцгийг баярлуулна. Эцгийнхаа хүслийг зөрчих юм бол эцгийг баярлуулж чадахгүй. 내 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 없어서. Тэм учраас миний хүслээр биш эцэг минь та өөрийнхөө 자, хүслээр. 이것이 바로 하나님을 기쁘게 하기 위해서 나의 모든 것을 전부 다 내려놓고 드리는 것. 이게 번제예요. За эн чин Бурхныг баярлуулахын тулд өөртөө байгаа бүх зүйлээ өөрөөсөө авч хаяад өөрийнхийг илж байгаа. Энийг шатаалт эхлэж байгаа. 자, 에베소서 5장 1절 2절입니다. За Эфес 5-ын 1-2-ыг харъя. 에베소서 5장 1절 2절이에요. Эфес 5-ын 1-2. 함께 읽겠습니다. За 1-2-ыг хамт уншийе. Иймд хайрлагдсан хүүхдүүдийн хувьд Бурхныг дуурайгчд бай. Христ биднийг хайрлсан бөгөөд өөрийгөө бидний төлөө Бурханд анхлан үнэрт өргөл ба дахил болгон өргөсөн шиг та нар хайр дотор яв. 자, 우리를 위하여 그 예수 그리스도가 자신을 십자가에 버리시는 것, 그게 하나님의 뜻이에요. За бидний төлөө Христ өөрийгөө загалмай дээр орхих энэ нь Бурхны хүсэл юм. 그 하나님의 뜻에 순종하고 복종하는 것, 그것이 바로 하나님을 기쁘게 하는 거예요. Энэ Бурхны хүсэл захирагдаж энэ Бурхны хүсэл дуулууртай байх нь Бурхныг баярлуулж байгаа хэрэг. 그래서 그것이 향기로운 제물이라고 했습니다. Тэм учраас үнийг анхлан үнэрт дахилаа гэж хэлсэн байна. 고약한 냄새의 제물이 아니에요. Муухай заваа үнэртээ дахил гэж хэлээгүй байна. 자, 우리가 하나님 앞에 드리는 제사도 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제라 드리라. За Бурхан бидэнд ингэж хэлсэн. Та нар өөрсдөө Бурхан тааламжтай анхлан үнэр дахил болгож өргөө гэсэн. 이 온전한 번제를 드리는 것이 하나님을 기쁘게 하는 거예요. Ингэж бүрэн дүүрэн шатаал дахилыг өргөх нь Бурханыг баярлуулж байгаа. 예수님은 하나님의 뜻을 행하기 위해서 죽기까지 복종하셨어요. Есүс Бурханы хүслийг гүйцэлдүүлэхийн тулд үхэл хүртэл захирагдсан. 자기의 모든 생각과 의지를
하나님 앞에 아버지 하나님 앞에 전부 다 내려놨어요. Өөрийнхөө бүх бодол, өөрийнхөө бүх төлөвлөгөөг эцэг бурхныхаа өн бүгдийг нь буулгаж хайсан байна. 하나님 앞에 나의 것을 부분적으로 드리는 것은 온전한 번제가 아닙니다. Бурханд өөрийнхөө зүйлийг хэсэгчилж өргөх нь бүрэн дүрэн шатаал тахил биш. 번제는 그 제물의 전부를 다 번제단 위에 올려놓고 불로 태워서 올리는 거거든요. Шатаал тахил гэдэг нь өргөх гэж байгаа тахилаа бүгдийг нь тахилын ширэн дээр гаргаж тавиад бүгдийг нь шатаахыг хэлж байгаа. 자, 하나님은 우리에게 번제를 원하세요. Бурхан бидний шатаал тахилыг хүсэж байгаа. 구원받은 그리스도인이 내 삶의 일부는 나를 위해서 내 가족을 위해 살고 За аврагдсан Христэд хүн өөрийнхөө амьдралын нэг хэсгийг өөрийнхөө төлөө 그 중에서 төлөө 일부분은 주님을 위해 살고 За тэрнээс үлдсэн хэсгийг нь Есүсийн төлөө зориулаад 그 제사를 원하지 않아요. ингээд ах юм бол эзэн тэр тахилыг хүсэхгүй. 하나님은 구원받은 모든 그리스도인에게 번제를 원하세요. Эзэн аврагдсан бүх хүмүүсээс шатаал тахилыг хүсэж байгаа. 이 번제가 뭐예요? Энэ шатаал тахил юу вэ? 온전히 내 자신을 하나님 앞에 드리고 헌신하는 겁니다. Өөрөө өөрийгөө тэр чигт нь бүрэн дүрэн Бурханы өмнө өргөж зориулахыг хэлж байгаа. 자, 그리했을 때 하나님을 기쁘게 하는 향기로운 냄새가 되는 거예요. Тэгсэн цагт л Бурханыг баярлуулах тааламжт үнэрт ангилан тахил болно. 자, 레위기 1장 다시 봅니다. За Левийн 1-ээс дахиад харъя. 1장 13절 말씀이에요. Левийн 1-ийн 13 1장 9절이에요. За 1-ийн 9 юм байна. 자, 1장 9절에 보면은 이제 소를 번제로 드렸을 때예요. За 1-ийн 9-ийг харах юм бол үхрээр дахил өргөх үед 근데 그 소는 암소는 안 돼요. за энэ шатаал дахил өргөх үед эм үхэр байж болохгүй, үнэ 비싼 байж болохгүй. 수소가 돼야 돼요. За үнэтэй эр үхэр байх хэрэгтэй. 비싸지요. Үнэтэй байдаг те эр үхэр. 가장 귀한 것을 하나님 앞에 드리는 겁니다. Хамгийн үнцэнтэй хамгийн нандин зүйлээ Бурханд өргөх 근데 хэрэгтэй. 그 гэсэн. 수소를 머리끝부터 발끝까지 전부 다 각을 뜨고 가죽은 벗겨서 제사장에게 주고 나머지 전부를 단위에 불살라요. За энэ эр үхрийг толгойн үзүүрээс хөлийнх нь үзүүр хүртэл нь тэр чигт нь эвдэж байгаад арсыг нь өвчөөд арсыг нь дахилж дөрвөд үлдсэнийг нь тэр чигт нь шатаал дахлын ширээн дээр шатаах ёстой. 만약에 이 제사를 드리는 사람이 숫소를 가져왔어요. За магадгүй энэ дахлыг өргөж байгаа хүн эр үхэр авчирлаа. 안수합니다. Дээр нь гараа тавина. 그리고 그 숫소의 뒷다리는 자기 가족과 함께 먹으려고 떼놨어요. За тэгээд энэ эр үхрийнхаа одоо хааг нь гэр бүлийнхэндээ өгөхгүй цаашаа хийчлээ. 그리고 뒷다리 일부를 떼놓고 나머지를 번제로 За 드렸습니다. тэгээд хааг үеийнхэн талыг нь одоо өргөл өргөхгүй дахил болгож өргөхгүй дахлын ширээн дээр 그러면 тавилаа. 그것은 여호와 하나님께 향기로운 냄새가 안 돼요. Хэрвээ ингэх юм бол энэ дахил нь эзэн бурхан тааламжид ангилан үнээр дахилуулж чадахгүй. 그건 전부를 드린 게 아니죠. Энд чи бүхнээ өргөхгүй байна гэсэн үг. 온전한 제사가 아니에요. Энэ бүрэн дүрэн дахил биш. 하나님은 구원받은 그리스도인에게 우리의 전체의 삶을 원하세요. Бурхан аврагдсан итгэгч хүнээс амьдралыг нь тэр чигт бүх амьдралыг нь хүсдэг. 그래서 예수님께서도 레위기서를 인용을 해서 이렇게 말씀하셨죠. 네 마음과 목숨과 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라고. Тийм учраас Есүс эзэн Левийн номыг ашиглаад Левийн номоос иш татаад чи өөрийн бурхан эзнийг бүх зүрх, бүх хүсэл, бүх оюун ухаанаараа хайрлаа гэсэн. 자, 그것이 바로 번제의 삶입니다. Энэ нь шатаал дахлын амьдрал юм. 그래서 오늘 이 첫째 날 이 생활 집회 주제가 바로 뭐냐면은 자, 오늘 온전한 헌신. 온전한 헌신이에요. Амьдралын синмарын эхний үгийн сэдв юу вэ гэвэл бүрэн дүрэн зориулалт. 그리고 부제목으로 번제의 삶입니다. За тэгээд туслах дараагийн дэд сэдв нь болохоор шатаал дахил. 우리는 번제의 삶을 살아야 돼요. Бид бүхэн шатаал дахлын амьдралаар амьдрах ёстой. 자, 그리고 또 13절 보세요. За 13-ыг хараарай. 이제는 양이나 염소를 번제로 드릴 때 이것도 숫것이 돼야 돼요. За энэ үед болохоор хон ямаагаар дахил өргөх тухай гарч байна. Энэ үед гэсэн 암것은 안 됩니다. эр ямаа байх хэрэгтэй. 숫것은 뭐예요? Эм байж болохгүй. Эр гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 아주 비싸요. Үнэтэй байдаг. 최고의 제물이요. Хамгийн дээдийн дахил. 이것은 바로 왜 숫것이냐? 예수님께서 하나님의 뜻을 행하러 오셨는데 예수님은 남자로 이 세상에 오셨어요. Яагаад эр малыг гэдэг байгаа юм бэ? Есүс энэ дэлхий дээр бурхны хүслийг гүйцэтгүүлэхээр ирсэн. Есүс өөрөө эрэгтэй байсан учраас эр мал гэж байгаа. 예수님의 그림자죠. Есүсийн сүдэр. 자, 그리고 여기에 13절에 그 전부를 가져다가 단위에 불살라라고 했습니다. 13 дээр энэ бүхнийг дахлын ширээн дээр шатаах ёстой гэж байна. 만약에 양이나 염소의 숫것을 전부 다
불태우지 아니하면은 절대로 향기로운 냄새가 안 돼요. За магадгүй эр хонь эр ямааг тэр чигтэнд бүгдийг нь шатаал дахлын ширээн дээр тавиад шатаахгүй байх юм бол тэндээс англин үнэр гарахгүй. 하나님은 나의 전부를 원합니다. Бурхан миний бүх зүйлийг хүсэж байгаа. 나의 부분적인 것을 원하지 않습니다. Миний хэсэгчилж өргөж байгааг бурхан хүсэхгүй. 만약에 나의 부분적인 것을 하나님 앞에 드리고 내 평생 산다면은 За би өөртөө байгаа зүйлээ хэсэгчилж өргөөд үлдсэн амьдралаа бурханы өмнө өнгөрүүлэх юм бол 한 문화를 가지고 5문화 남긴 사람이거나 한 문화 그대로 가져온 사람이에요. нэг манаа авчаад 5-ыг авчирсан үнтэй адилхан. Аль эсвэл нэг манаа авчаад ганцаагаа эргүүлж авчирж байгаа үнтэй адилхан болчихно. 10문화의 열은 전체를 나타내요. 10 манаа гэдэг нь бүх зүйлийг илэрхийлж байгаа. 자, 그리고 자, 전체를 드린다 그랬죠. За бүхнээ өрг гэсэн тийм ээ. 자, 하나님은 정말 하나님께 드리는 그 제물은 향기로운 냄새의 번제가 돼야 됩니다. За бурханд өргөж байгаа дахил англин үнэр дахил байх ёстой. 근데 이스라엘 백성들은 아까웠기 때문에 인색한 마음으로 좋은 것을 드리지 않았어요. За гэхдээ Израильчүүдийн хувьд болохоор их харамч зантай байсан учраас 말라기서에 сайн зүйлсээ өргөөгүй. 말라기서에 보면은 제물을 드리는데 병든 거, 쩔른발이, 애꾸는 이런 것을 하나님 앞에 드린 거예요. За Малахи номноос харах юм бол Израилийн ард түмэн дахил өргөхөөр дахлын бие авчрахтаа өвчтөө доголон сохор амьтныг авчирдаг байсан. 그건 가장 좋은 것을 드린 것도 아니고 전부를 드린 것도 아니잖아요. Тэр чинь хамгийн сайхны өргөж ийнэ гэсэн үг биш, бүхнээ өргөж ийнэ гэсэн үг биш. 자, 말라기서 1장 8절을 한번 보겠습니다. За Малахи 1:8-ыг харъя. 자, 구약 성경 제일 마지막 39번째 책이죠. 말라기 1장 8절입니다. За хуучин гэрээний 39 дэх хамгийн сүүлчийн ном Малахи 1:8. 자, 읽겠습니다. 1:8-ыг хамтдаа уншийе. 예. Та нар сохор малыг дахил болгон өргөж байгаа нь муу биш гэж үү? Та нар доглон ба өвчтөйг нь өргөж байгаа нь муу биш гэж үү? Үүнийг захирагчдаа аваачиж өг. Тэр та нарт таатай хандах уу? Эсвэл тэр та нарыг илгэсгээр хүлээн авах уу гэж төг төмдийн эзэн айлдаж байна. 자, 여기에 병든 거, 약한 거, 눈먼 거 이런 것을 드리면은 하나님이 받으시겠느냐? За энэ дээр сохор доглон өвчтөйг нь бурханд өргөх юм бол бурхан тэрийг таатайгаар хүлээн авах уу? 너희를 다스리는 총독에게 들어봐라. 기쁘게 받겠느냐? 사람도 기쁘게 받지 않는데 온전하신 하나님이 부분적인 거 최상의 것을 드리지 아니하고 내가 쓰다 남은 거 부정한 걸 드렸을 때 하나님이 받으시겠냐 그 말이에요. Захирагчдаа өөрчлөлт наадахаа өгөх юм бол таатайгаар хүлээж авахгүй байхад бурханд хамгийн сайныг нь биш бас хэсэгчилж өргөж байгаа, дээрэс нь хэрэгжилж байгаа үлдсэн зүйлээ өгөх юм бол бурхан тэрийг яаж таатайгаар хүлээн авах юм бэ гэсэн үг. 가룟 유다가 예수님을 판 은 30을 성전에 던졌지요. За Искариотын үдээс Есүсийг худалдсан 30 мөнгөн зоосоо ариун өргөөрөө чулуутсан. 그때 당시에 거짓된 종교가들이 그거 받았어요? Тухайн үеийн хурамч шашин зүтгэлтнүүд тэрийг авсан болов? 그 더러운 돈을 받지 아니하고 밭을 사가지고 피바치라고 하고 나그네의 묘소로 삼았잖아요. За тэрийг болохоор бохир бузар мөнгө гээд тэр мөнгөөр нь газар худалдаж аваад одоо төр сууршигчдын булшны газар болгосон. 이 세상 사람들도 더러운 것을 안 받는데 Энэ дэлхийн ертөнцийн хүмүүс өртөл бохир зүйлийг авахгүй. 거룩하신 하나님께서 부족한 거 더러운 것을 받겠느냐 그 말이에요. Тэгвэл тэр ариун бурхан энэ бохир бузар дутмаг зүйлийг авах уу? 그것은 절대로 번제가 될 수 없어요. Энэ нь хизээж шатаал дахил болж чадахгүй. 우리의 삶은 번제의 삶이 돼야 됩니다. Бидний амьдрал шатаал дахилын амьдрал байх ёстой. 자, 그다음에요. 6절을 보시죠. 1장 6절. 레위기 1장 6절입니다. За түүний дараа Левийн 1:6-ыг харъя. 1장 6절에 1:6 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншийе. Тэрээр шатаал дахилыг өвчөж үүнийг эвдэг. 여기에 가죽을 벗기고 각을 뜰 것이라고 했습니다. Энэ дээр шатаал дахилыг өвчөж үүнийг эвдэг гэж гарч байна. 자, 짐승의 가죽을 벗기는 일은 이 5 제사 중에서 번제에만 나옵니다. За энэ амьтны арсыг өвчих дахил нь энэ 5 дахилын дундаас ганцхан шатаал дахил дээр л гарч байгаа. 자, 이것은 겉모양만 흠없는 제물이 아니고 가죽을 벗기고 나서 그 속 모양도 속까지도 흠이 없음을 하나님께 보이게 합니다. За энэ нь тухайн дахилын биеийн ганцхан гаднах тал нь гаднах байдал нь согоггүй байхыг
хэлэх байгаа. Бас энэ дахлын доторх биеийг хүртэл соггүй байгаа шүү гэдгийг бурхан давхар харуулж байгаа хэрэг. 이 번제물의 조건이 되는 게 흠이 없는 제물이어야 되죠. За энэ шатаал дахлын боолцол нь заавал соггүй байх ёстой. соггүй амьд. 자, 흠이 없는 것은 겉모습만이 아니고 가죽을 벗기고 나서 그 속에 만약에 흠이 있어도 안 되죠. За соггүй гэдэг нь ганцхан гаднаас нь харахад соггүй байхыг хэлэхгүй. арьсыг нь өвдсөний дараа доторх нь хүртэл соггүй байх ёстой гэсэн үг. 내가 주님 앞에 드려지는 번제는 내 겉모습뿐만 아니고 내 마음까지도 순수하고 깨끗하고 거룩해야 됩니다. За миний эзний өмнө өргөж байгаа шатаал дахиад ганцхан миний гаднах байдал бурхны өмнө цэвэр ариун байх биш. миний доторх байдал гэсэн бурхны өмнө цэвэр ариун байх ёстой гэдгийг хэлж байгаа. 자, 구원받은 그리스도인의 번제의 삶은 옛 구습 있잖아요. 구원받기 이전에 내가 즐겨 했던 세상적인 것. За аврагдсан итгэж хүмүүсийн хувьд аврагдахаас өмнө энэ дэлхийн ертөнцид зугаацж хийдэг байсан ертөнцийн зүйлсүүд байгаа. 그거 벗어버려야 돼요. Тэр бүгдийг нь тайлж хайх ёстой. 그게 미풍양속이라 아니면은 그 사회의 문화라는 그 미명하에 옷을 입고 있지만 그건 하나님 보시기에 합당하지 않는 겁니다. 이 세상 미풍, 좋은 풍속 아니면 세상적인 유행된 문화 모든 사람이 다 그걸 따라하지만은 하나님 것이랍니다. За энэ ертөнцийн одоо соёл, энэ ертөнцийн одоо мод, энэ ертөнцийн бүх зүйлсүүдийг ертөнцийн хүмүүс бүгдээрээ дагаад ураагаад хийдэг гэсэн бурхан тэрэн дургуутдаг. 자, 구원받은 그리스도인에게 번제의 그 제물의 가죽을 벗기듯이 우리도 제사장인과 동시에 내 몸이 제물이잖아요. За аврагдсан Христэд итгэж дахил өргөхдөө, за дахил өргөхдөө энэ арьсыг нь өвчтөгтэй адилхан аврагдсан итгэж хүний бие ч гэсэн өөрөө нэгэн дахлын хэлбэр. 그 번제의 제물의 가죽을 벗기듯이 우리도 벗겨야 될 것이 있어요. За дахлын арьсыг өвчтөгтэй адилхан бидэнд ч гэсэн өвчих ёстой зүйл байгаа. 그게 뭐죠? Тэр нь юу вэ? 자, 에베소서 4장. За Эфес 4-өөс харъя. 에베소서 4장. Эфес 4 4장 22절 말씀입니다. 4-ийн 22. 자, 22절에서 24절까지 같이 읽겠습니다. 4-ийн 4장. 20. 에베소서 4장 22절부터 24절. За Эфес 4-ийн 22-оос 24 хүртэл хамтдаа уншия. 함께 읽겠습니다. Хамт уншия. Амьдралын чин урдын хим маягт хамаарах зал мэгт тачаалын дагуу ялзарч буй хуучин хүнээ тайлж оюун санаагаараа шинжлэгдэн жинхэнэ зөвхт байдал ба ариун чанар дор бурхны дагуу бүтээгдсэн шинэ хүнийг өмс. 자, 여기에 썩어져가는 구습을 쫓는 옛사람을 벗어버리라 그랬어요. Ялзарч буй хуучин хүнээ тайлж хай. 구원받기 이전에 내가 즐겨 했던 거, Аврагдахаас өмнө миний зугаацж дурлаж хийж байсан зүйлсүүд, 습관적으로 했던 거, миний зуршил болчихсон байсан зүйлсүүд. 그거 어떻게 해야 돼요? Тэрийг яах ёстой вэ? 벗어야 돼요. Хаях ёстой, 자, тайлах ёстой. 골로새서 3장입니다. Колосе 3-аас харъя. Колосе 3 3장 7절에서 9절까지입니다. 3-ийн 7-оос 9 хүртэл. 골로새서 3장 7절 9절 Колосе 3-ийн 7-оос 9 같이 хүртэл 읽겠습니다. хамт уншия. Та нар тэдгэрийн дотор амьдарч байхдаа үнэндээ тэдгэрийн дотор алхаж ил явсан. Харин эдүгээ та нар бас өөр хилэн хорон санаа, гүтгэлэг болон амнаас гарах жигшүүрт үгс бүгдийг нь зайлуулж хай. Бие биедээ бүх худал яар. Яагаад гэвэл та нар хуучин хүнээ муу зуршилтай тайлж. 자, 여기에 벗어버릴 게 많지요. За энэ дээр тайлж хаях зүйл олон байна. 분과 악의와 회방 벗어야 됩니다. Өөр хилэн хорон санаа, гүтгэлэг тайлж хаях ёстой. 그리고 입으로 하는 부끄러운 말 그거 벗어버려야 돼요. Амнаас гардаг ичхүртэй үгсүүдийг тайлж хаях ёстой. 이게 바로 옛사람과 그 행입니다. Энэ нь хуучин хүн буюу миний муу зуршил. 자, 구원받은 그리스도인이 말을 함부로 해서 다른 사람에게 상처를 주고 덕이 되지 않는 말을 해요. За аврагчсан хүн байж хамаа замбараагүй ирээд бусдыг шархлуулад бусдад тус болохгүй хэлээд яваад байлаа. 그리고 구원받은 그리스도인이 범사에 감사하고 기뻐해야 되는데 불평과 원망의 말이 입에 있어요. Аврагцсан хүн бүх зүйл талархаж үргэлж баяр хөөртэй байх ёстой. Гэтэл аманд нь дандаа бухимдаж гомдсон үгнүүд байгаад байна. 그거 벗어야 돼요. Тэгж байгаа бол тэрийг тайлах ёстой. 자, 어떤 사람은 구원받은 그리스도인인데도 항상 다른 사람을 나쁘게 이야기하고 비난하고 불평하고 원망하는 사람이 있어요. За аврагцсан итгэж хүн байж үргэлж бусдыг муулдаг, үргэлж бусдыг муугаар ярьдаг, шүүмжилдэг хүн.
자, 그런데 어떤 사람은 이제 구원받고 나서 모든 것을 긍정적으로 아름답게 봅니다. За гэтэл зарим хүмүүс нь аврагцсахаа дараа бүх зүйлийг их эергээр өөдрөгөөр үзэсгэлэнтэйгээр хардаг. 너무 추워도 감사해요. Хитрхи маш хүйтэн байсан ч талархдаг. 너무 더워도 감사해요. Их халуун байсан ч талархдаг. 자, 몽골 춥지요. За Монгол их хүйтэнтэй. 제가 아까 목사님한테 물어보니까 영하 30도, 영하 40도까지 내려갈 때가 있어요. За түрүүний пастраас асуусан заримдаа хасах 30 40 хүртэл хүрдэгэ. 자, 그때 여러분 뭐라고 말해요? Тэр үе та бүхэн юу гэж хэлдэг вэ? 아이고, 날씨가 왜 이렇게 추워? Яагаад ямар хүйтэн байна? 그건 하나님을 원망하는 거예요. Хэрвээ ингэж байгаа бол бурханд гомдлож байна гэсэн үг. 자, 그럴 때 어떻게 해야겠어요? Тийм үед тэгвэл яах ёстой? 구원받은 그리스도인은 구원받기 이전에 옛날에 그렇게 불평하고 원망하고 했던 그 말을 버려야 돼요. 벗어야 돼요. Аврагдсан итгэгч хүн аврагдахаас өмнө хэлдэг байсан, бухимдаж байсан, гомдолж байсан, төвөгшөөж хэлдэг байсан бүх үгсүүдээ одоо хаях ёстой, болох 자, ёстой. 그 추운 날이 왔을 때는 하나님 앞에 이렇게 생각하면 어떨까요? Хүйтэн өдөр бурхны өмнө тэгвэл ингэж бодвол ямар бол? 하나님 대단하시고 위대하십니다. Бурхан та үнэхээр гайхалтай, үнэхээр агуу юм аа. 이 몽골 전체 땅에 얼마나 큰 에어컨을 켜가지고 이렇게 시원합니까? Энэ Монголын нийт газар нутагт та ямар их кондишн тавиад ямар сайхан сэрүүхэн байлгаж байна вэ? 아마 이 세상에 에어컨 다 가동을 해도 이렇게는 시원하지 않을 건데요. За энэ дэлхийн ертөнцийн байгаа бүх кондишныг асаасан ч ийм сэрүүхэн байж чадахгүй л ах. 하나님은 정말 위대하신 분입니다. Бурхан та үнэхээр агуу юм аа. 자, 그러면 어때요? Ингүүл ер нь яах вэ? 춥다가도 안 추울 거예요. Тэгэн бол хүйтэн байсан ч тийм ээ. 자, 너무 더울 때는 어때요? За хэд халуун байвал яах вэ? 하나님 감사해요. Бурхан минь талархаж байна. 이 세상의 모든 난로와 온풍기를 다 켜도 이렇게 따뜻하지는 않을 건데요. Энэ дэлхий дээр байгаа бүх парыг ажиллуулад бүх тийм ээ одоо халуун үлдээгчийг ажиллуулсан ч ийм дулаахан байж чадахгүй дээ. 여름에는 덥다고 원망하기보다도 따뜻한 날씨 주신 거 감사합니다. Зун халуун байна гэж гомдолж байгаа ийм сайхан уран дулаан цаг агаарыг өгсөн 겨울에는 баярлалаа гэж талархаад 춥다고 원망하지 말고 시원한 날씨를 주셔서 감사합니다. өвөл жигсэн хүүтэн байна гэж гомдлогоор ийм сэрүүхэн сайхан цаг агаартай байлгаж байгаа талархлаа гэж 데살로니가서 5장 16절 잘 아시죠? баярлснаа илэрхийлэх хэрэгтэй. 1-р 항상 Салоник 기뻐하라. 5:13-ыг та бүхэн сайн 쉬지 мэдж 말고 байгаа. 기도하라. Үргэлж залбир 범사에 감사하라. баяр хөөртэй бай. Бүх зүйл 이는 талархах. 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. Энэ бол Христ Есүс доторх та нарыг гэсэн Бурхны хүсэл юм а гэсэн. 범사에 감사하면은 누군가를 원망하고 불평할 일이 없겠죠. Бүх зүйл талархах юм бол хэн нэг нь гомдлоод хэн нэг нь тунирхах шаардлага гарахгүй шүү дээ. 우리는 입술의 말로 다른 사람에게 상처를 주고 덕이 되지 않는 말은 벗어버려야 돼요. Бид хүн уруулын үгсээр бусдыг шархлуулад уруулын үгсээр хэн нэг нь тусдын болохгүй хэлээд байгаа бол тэрийг тайлж хаях ёстой. 그 옛사람을 벗어버리라 그랬잖아요. Тийм хуучин хүмүүсээ тайлж хай гэсэн шүү дээ. 번제의 가죽을 벗기는 것은 바로 옛사람을 벗어버리는 겁니다. Шатаал дахлын биеийн арсыг өвчнө гэдэг чинь хуучин хүнээ тайлж яхахыг хэлж байгаа. 그다음에 1장 9절에 보면요. За түүний дараа 1:9-ыг хараарай. 각을 떠가지고 내장과 정강이를 물로 다 씻습니다. 1:9-ыг харах юм бол арсыг нь өвчж байгаад дотор гидс болон мөчүүдийг нь бүгдийг нь усаар угаа гэсэн. 내장은 우리 사람의 마음이에요. Дотор гидс нь хүний сэтгэлийг илэрхийлж байгаа. 자, 마음속에 나쁜 생각, 감정 전부 다 물로 씻어내야 돼요. Сэтгэлдээ байгаа муу мухай бодол, муу мухай сэтгэлээ бүгдийг нь угааж цэвэрлэх ёстой. 정강이는 재물의 정강이는 활동하는 다리로 사람의 외적 행위를 나타냅니다. За мөчүүдийг нь усаар угаа гэдэг нь одоо хүний үе мөчийг хэлж байгаа. 내적으로 외적으로 우리의 모든 것을 물로 씻음과 같이 말씀으로 씻어내야 돼요. Үе мөч гэдэг нь хүний үүсийг хэлж байгаа. Тэгэхээр доторхож бай, гаднахж бай бүх зүйлийг бид хүн үгээр угааж цэвэрлэх ёстой. 에베소서 5장 26절이에요. Эфес 5:26. 에베소서 5장 26절에 За Эфес 5:26 дээр 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하시고 усан дугааж цэвэрлэн ариусгаад 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 그랬죠. үгээр дамжуулан усан дугааж цэвэрлэн ариусгаад 물로 씻음 같이 말씀으로 우리의 나를 깨끗하게 씻어내야 돼요. усаар угаадаг шиг бид хүн үгээр өөрсдийгөө угааж цэвэрлэж ариусгах ёстой. 우리가 점점 성화되어 가는 것, 점점 거룩하게 돼 가는 것은 말씀이 아니고는 불가능합니다. За бид хүн бага багаар ариусгах ёстой. Үгэл байхгүй бол бид хүн бага багаар ариусгах боломжгүй. 그래서 요한복음 17장 17절에 저희를 진리로 거룩하게 하옵소서라고 예수님이 기도하셨죠. Иохан 17:17 дээр та тэднийг үннээр ариусгаач гэж Есүс залбирсан байдаг. 자, 그다음에 또 9절을 봅니다. 1장 9절, 레위기 1장 9절입니다. Дахиад Леви 1:9-ыг хараарай.
자, 이런 말이 그 재물의 종류에 따라서 계속 반복이 되고 있는데요. За ийм үг болохоор дахлын биеэс одоо шалтгаалаад байнга давтагдсан гарч байгаа. 9절에 보면은 그 전부를 불살라 번제를 삼을지니 했습니다. За 9-ыг харах юм бол дахилж энэ бүхнийг дахлын ширээн дээр шатаах бөгөөд гэж гарч байгаа. 자, 전부를 불살르는 거예요. Бүхнийг шатаа гэж. 자, 왜 불사르죠? Яагаад шатаа гэдэг вэ? 여기서 불사른다 그 말은 죄로 말미암아 예루살렘 성 밖에서 태우는 속죄제의 제물을 태울 때의 이 단어하고 달라요. За энэ дээр гарч байгаа шатааны гэдэг нь Иерусалимийн гадна талд нүглийн дахил өргөхөд одоо шатааж байсан тэр шатаах гэдэг үгнээс арай өөрөөр хэрэглэх зүг байхгүй арай өөр үг. 자, 여기에서 불사르다 번제를 불사르다라는 그 단어가 히브리 말로 카타르라고 합니다. За энэ дээр гарч байгаа дахлын ширээн дээр шатаах гэж байгаа энэ шатаах гэдэг үг нь 자, 이 카타르하고 катар гэдэг үг. 그다음에 속죄제의 제물을 진 밖에서 태울 때 불로 태울 때 그 불태우다라고 단어가 달라요. За энэ дээр гарч байгаа шатаах гэдэг үг нь нүглийн дахил өргөх үед дахлын биеийг шатаахад хэрэглэдэг байсан шатаах гэдэг үгнээс өөр үг байхгүй юу? Өөр үгээр 죄 хэрэглэдэг. 때문에 진 밖에서 불태우는 그 속죄 제물은 불태우다라는 단어가 사라프예요. 사라프. За нүглийн дахилд хэрэглэгддэг байсан. Нүглийн дахлын ширээн дээр байгаа нүглийн дахлын биеийг шатаахад сараф гэдэг үгийг хэрэглэдэг 그 байсан. 사라프는 바로 불태워서 없애버린다라는 저주를 나타내요. За энэ сараф гэдэг үг нь шатаагаад алга болгох гэсэн одоо хараалтай холбоотой үг. 그런데 번제물의 제물을 전체 불태운다라는 이 카타르라고 하는 이 뜻은 불태워 가지고 향기로운 냄새로 하나님 앞에 올려드린다라는 뜻이 있어요. За харин энэ дахлын ширээн дээр байгаа энэ дахлын биеийг одоо шатаахад одоо бүгдийг нь шатааж агаад англин үнэрийг бурхан өөд явуулахыг өөрөхийг одоо илэрхийлж бичсэн үг. 그러니까 번제나 소제나 화목제의 제물을 불태운다라는 말하고 속죄나 속건제물을 불태운다라는 그 단어 자체가 다릅니다. За тийм учраас энэ шатаал дахил, эвийн дахил, эдэн өргөлийг шатаах гэж байгаа энэ дээр гарч байгаа үгнүүд болон нүглийн дахлын биеийг шатаагаад хэрэглэж байгаа шатаах гэдэг үгнүүд нь хоёр өөр үгнүүд ахна. 자, 카타르라는 단어로 불태워 올리는 것은 하나님을 기쁘게 하는 향기로운 냄새예요. За катар гэдэг үгээр одоо шатаана гэдэг нь энэ англин үнэрт дахлыг дээшээ өргүүлээд дээшээ явуулаад бурхныг баярлуулна гэж илэрхийлж гарч байгаа. 자, 나의 생애를 구원받은 그리스도인의 나의 생애를 전부 불태워서 하나님 앞에 올려드리는 생활, 이것이 바로 번제입니다. Аврагдсан итгэж хүн өөрийнхөө амьдралыг тэр чигтэн шатаагаад бурхны өмнө өргөж дээшээ гаргахыг одоо шатаалт эхлийн амьдрал гэж байгаа. 하나님은 나의 부분적인 것을 원하지 않습니다. Бурхан миний хэсэгжилж өргөхийг хүсээгүй. 여러분 그 리빙스턴이라고 하는 분 아시죠? Та бүхэн Ливингстон гэдэг хүнийг мэднэ үстэй. 아프리카 선교를 위해서 영국에서 아프리카에 파송됐고 스스로 자원해서 아프리카 그 불쌍한 영혼들을 위해서 평생 동안 복음을 전하다가 기도하는 모습으로 그 선교 현장에서 죽었던 분이에요. За Африкийн сайн мэдээний төлөө Англиас илгээгдэж очсон хүн. За тэгээ өөрөө сайн дураараа Африкт очиод энэ сайн мэдээ тарааж агаад насан туршдаа тэнд байж агаад за тэгээд хамгийн сүүлд нь өөрийнхөө сайн мэдээ тарааж байгаа тэр газартаа 근데 그 залбирж агаад өгсөн. 리빙스턴이 소년일 때예요. За тэр Ливингстон хүүхэд байхдаа 이런 교회에 참석했어요. за ийм сүмч болгонд ирдэг байсан. 어느 주일날 목사님이 설교를 했습니다. За нэг өдөр пастор нь эзний өдрийн сургаалаа заасан байна. 여러분 오늘은 아프리카 선교를 위해서 정말 해외 선교를 위해서 우리가 헌금하는 시간을 갖겠습니다. За хүмүүсээ өнөөдөр бүгдээрээ дэлхийн сайн мэдээний төлөө бас Африкийн сайн мэдээний төлөө өргөл цуглуулъя. 오늘 여러분이 드리는 이 헌금은 전액이다. 아프리카 선교를 위해서 그 불쌍한 영혼들을 건지는 일을 위해서 다 쓰여집니다. Өнөөдөр та бүхний өргөсөн бүх хөрөглийг Африкт байгаа өргөдөлтөд тэр сүнснүүдийг аврах ажил бүгдийг нь зарцуулах болно. 소년인 리빙스턴이 그 설교를 듣고 감동을 받았어요. За Ливингстон хүүхэд байхдаа энэ сургаалыг сонсоод сэтгэл нь хөдөлсөн байна. 근데 걱정을 했습니다. За ихтэй санаа зовсон. 호주머니를 봐도 어디를 봐도 자기에게 돈이 없어요. Хармаагаа үзэл энэ тэрнгүүр ингээл тэмдрэл үзсэн чи өөрт нь мөнгө байгаагүй. 헌금 시간이 됐습니다. За өргөл өргөх цаг болсон байна. 자, 물론 우리 교회는 그렇게 안 합니다만은 За мэдээж манай чуулган тэгдэг л дээ. 아마 영국이나 미국 다른 교회에서 그렇게 헌금하는 데가 지금도 있는 것 같아요. За Америк, Англи одоо ч ингэ зарим нэг чуулганууд одоо хүртэл ингэж өргөл өргөдөг юм шиг байна. 헌금 유언이 천으로 되어 있는 그 헌금 그 바구니를
쭉 이렇게 들고 다닙니다. За одоо даавуугаар боочгсон өргөлийн саксыг ингээл хүмүүсийн дундуур ингээл 그러면 бариад 자기 явдаг. 앞에 이제 자기 앞에 그 헌금 바구니가 오면은 천으로 만들어진 헌금 바구니가 오면은 호주머니에서 돈을 내서 헌금을 그 안에 넣어요. Өөрийнх нь өмнө нөгөө даавуугаар ороочихсан байгаа өргөлийн сакс ирэх юм бол 그러면 또 지나가는 거예요. хараманд байгаа өргөлөө гаргаж ирээд дотор нь тэгэх юм бол өргөлийн хайрцаг барьж 리빙스턴이라고 байгаа 하는 өнгөрнө. 그 소년 앞에 헌금 바구니가 왔어요. За Ливингстон гэдэг тэр хүүхдийн өмнө өргөлийн хайрцаг хүрээд ирсэн байна. 불쌍한 그 아프리카 흑인들의 영혼을 위해서 나는 드릴 거에 없어. Тэнд байгаа өргөдөлтэй Африк сүнснүүдийн төлөө надад өргөх зүйл байхгүй байна. 순간적으로 생각을 했습니다. Тэр хүн гинт ингэж утсан байна. 자기 앞에 있는 헌금 바구니를 자기가 들었어요. Өөрийнхөө өөрөд байгаа өргөлийн хайрцгийг бариад авсан. 그리고 땅에 내려놨어요. За тэгээ газар буулгасан. 그 헌금 이원인 어른이 깜짝 놀랐어요. Гэтэл нөгөө өргөлийн хайрцгийг бариад явж байсан настай хүн гайхсан байна. 헌금을 안 했으면 안 했지. 왜 헌금 이 바구니를 땅에다 내려놓느냐고. За өргөл өрөхгүй бол тэгэл өнгөрнө үстэй алгасан үстэй. Яагаад чи энийг аваад газар тавьж байгаа юм бэ? 리빙스턴은 아무 말도 안 하고 신발을 벗었습니다. Тэр үед Ливингстон юу ч хэлэлгүй гутлаа 그리고 тавьсан. 맨발로 그 헌금 바구니 안에 들어갔어요. Тэгээд түл нүцхэн өнөөх өргөлийн сагсан дээр гараа зогсчихсон. 자, 그 헌금 이원 그 어른이 더 강하게 책망을 했습니다. Өнөөх настай хүн чинь маш ширүүн зэмлсэн байна. 이 돈은 하나님 앞에 드리는 헌금인데 네가 발로 밟으면 되느냐고. Энэ мөнгө чинь бурхан өргөж байгаа өргөл чи дээр нь гიშгэдэж болж байгаа мó гэл. 그런데 리빙스턴은 울면서 이렇게 이야기했대요. Тэр үед Ливингстон уйлан ангиж ирсэн гэж байгаа. 저는 드릴 돈이 없어요. Надад өргөх мөнгө байхгүй. 저는 아프리카 선교를 위해서 저의 몸 전부를 드리겠어요. Би Африкийн сайн мэдээний төлөө өөрийнхөө биеийг тэр чигтэн зориулъя. 하나님 앞에 약속했습니다. Ингэж бурханы өмнө амласан байна. 그리고 리빙스턴은 나중에 어른이 되어서 За тэгээд дараа нь Ливингстон том болоод 아프리카 선교를 위해서 자기 생애를 바쳤어요. Африкийн сайн мэдээний төлөө өөрийнхөө амьдралыг тэр чигтэн зориулсан. 자, 그 소식이 이제 스코틀랜드 영국에 전해집니다. За энэ мэдээ Шотланд англиар даргасан байна. 리빙스턴의 친구가 편지를 보냅니다. За тэр үед Ливингстоны найз нь Ливингстон руу захидал явуулсан. 리빙스턴, Ливингстон 얼마나 고생이 많어. чи 나나 үнэхээр их зов зүдэрж байгаа хаа. 자네가 있는 그곳에 길을 안내해 주면은 몇 사람 믿음의 동역자를 보내주겠다고. Чи өөрийнхөө байгаа газрын одоо хаягийг заагаад өгөө, явах замыг нь заагаад өгөө. Тэгэх юм бол чам туслах хэд хэдэн итгэлийн хамтран зүтгэгч нарыг чам руу явуулъя гэсэн. 그런데 답을 썼습니다. Гэтэл Ливингстон ингэж хариулсан. 친구에게 답을 썼어요. Найзтай ингэж хариулсан. 길을 알려주면은 아프리카 선교를 위해서 오겠다고 하는 그런 사람은 나에게 필요 없네. Би замыг нь зааж өгөх юм бол наад Африкийн сайн мэдээний төлөө ирэх гээд байгаа хүмүүс чинь надад хэрэггүй. 길이 없어도 길을 만들어서 오는 사람이 나에게는 필요하네. Ийшээрх замыг мэдгүй байсан ч зам гаргаад ийшээ ирэх хүн л надад хэрэгтэй. 거절했습니다. Тэгээд татгалцсан байна тэр хүмүүсээс. 우리가 주님을 위해서 사는 길 앞이 안 보일 수도 있어요. Бидний эсийн төлөө амьдрах зам урд нь харагдахгүй байж болно. 전혀 불가능하게 보일 수도 있어요. Ямар ч боломжгүй юм шиг харагдаж болно. 그러나 전능하신 하나님을 믿고 Гэхдээ төгс хүчит бурханд итгээд. 하나님 나의 삶의 전부를 하나님 앞에 드리겠습니다. Бурхан би өөрийнхөө амьдралыг тэр чигтэн танд зориулъя. 그것이 바로 온전한 헌신이고 번제의 삶입니다. Энд чинь бүрэн төгс өөрийгөө зориулж байгаа хэрэг бас шатаалт эхлэх амьдрал.